Pokrovitelj pripovesti, općina Zlatar Bistrica. Po zimi rane mrak padne i nema tak posla na gruntu, pa babica Đurđa voli našivavati. Teja nahčila od svoje matere, ali i od sve kerve. Familiji se od navijek pririhtavala hadrenina za miras, a babica je bome 3 kćeri zamuž dala. Nu, kak je cajt da se hnučica Helena oženi, tak babica njoj ručnike pripravlja. Dene zbog izdavoga črljenoga kokota našila, jer od navijek kokoši po našem dvorišću hodiju. Pustime mi babicu da našivava. Idemo mi po Zagorju poluknuti, pa druga babice spodelavaju. Put nas je naneseli općinu Zlatar Bistricu, tera je smeštena središtu istočnog dijela Hrvatskog Zagorja uz rijeku Krapinu. Ime je dobila kombinacijom 2 vekša susjedna mesta, tera su između nje, Zlatara i Marija Bistrice. Od 1886. ljeta čez centar prolazi i Zagorska željeznica, odnosno pruga Zagreb-Zabok-Varaždin, pa meste postaje glavne prometne središte. Zlatar Bistričke područje poznate je po poljoprivredi, i to najveć po uzgoju zagorskog purana, a razvojem željezničkog prijevoza druge zemlje izvozil se je i ugljen, stoka, ali i purice. Veliju ljudi da su purice iz Zlatar Bistrice bile na stolu u engleskom dvoru pri tadašnjem premijeru Winstonu Churchillu. Sikak vam moramo povedati znamenite građevine Zlatar Bistrici. A te su dvorec Lovrečan, mestu Lovrečan, ter je zgrađen na prelazu z 18. 19. stoljeće i kurija familije Kalaj, naselju Grančari. Mestu maju i kapijelu Svetog Lovre, Lovrečanu, od 1334. ljeta. Tere je zaštićene kulturne dobre i nutra vam maju orgulja s 10 registrov, dijele poznateg graditelja Antuna Romera. V centru je još i glavna cirkva i župa Svetog Ivana Krstitelja, tera je noviješa građevina. A herveniku sme našli babicu Biserku Hajdek, tera dolazi iz Lovrečana, a rodom je iz Malog Bukovca Zmača od matere Marije zvane Micike i oca Marijana Tuškana. Biserka ma još jednu sestru Anicu. Dok je bila mala, otec je bil jake betežen, pa su Micika, Biserka i Anica morale sve same delati. Biserka je mijela 10 ljet gda je prvi put išla kravu dojit, jer je mater bilahtersju, pak je bile žal matere kad tak pune mora delati. Juj velji, na jedvita jada ju je podojila, ali je uspela. Vjutre se znala zdići 4:30 kad je kuruzu okapala do 1:07 vure, a onda je morala iti školu. Pri hiži je najveć kuhala mati. Biserka je rajši na gruntu djelala. Prvi kolač teruga se zmisli da je napravila s 12 ljet je bila rolada od pekmeza, ter joj ni baš dobre uspel. Ni znala da treba smesu hljejati širši protljen, pa je dijela na menši,
Kak je roladu spekla, nije mogla zarolati jer je bila predebela. Štjela je iznenaditi mater s kolačem, ali joj nikak nije uspel. A onda se zmislila namazati po njem pekmez, pak su ju pojeli tak kak je bile. Pokljek da je imela 17 ljet, oženila se za Zvonka Hajdeka i dobili su kćer Andreju i sina Marijana, mahnučeke Karla i Bornu i hnučicu Laricu. Veli da ju je svekerva Marijana hčila kuhati. Prvi ju je nahčila delati buhtline, a onda ju je pokazala i kolač od ulja, tero ga bu vam denes pripravila. Jednu vekšu zdelu poterite 9 cijelih jajec. Nutru zasipljete oko 60 dijek cukara i onda hlijete 3 deci ulja. S kuhačom dobre sve skup zmiješate i strajbajte. Kad dobijete lijepu glatku smesu, nutra hlijete i oko 2 deci mlijeka, pak sve povežite. Čemate nutru morate naribati i koricu jednoga limuna. Juj, kak domaći limun lijepe diši. Jeni 3 praška za pecive zasipljete 60 dijek oštre melje i sve skup denete smesu od jajec. Babica Biserka mora fljetne miješati ke se neju grudice napravile. Gda je smesa gotova, zemite si jedan protlin i namažite ga z mašću pa posipljite male zmelju. Zdaj nutru hlijete 1/3 smese. Smesu poravnajte po protlinu i denite peć vrući rolj na 180 jedno 20 minut. Gda se biskvit lijepe zažari, zvadite ga van i pustite da se ohladi. Pokle toga zvadite ga s protlina na kerpu, pak se pripravite za druge tijeste. Zemite masti i namažite protlin. Po njem pak hitite male melje i hlijete pol žute smese koje još mate. Sve skup poravnajte i denite peć. Gda se ohladi, zvadite ga van. Na koncu pak si pripravite protlin za zadnji biskvit. Hostanjke žute smese denite 2 žlice kakaa i sve skup dobre zmiješajte. Gda vam se smesa dobre poveže, hlijete ju namazani protlin i denite peć pak na 180 zadnjih 20 minuta. Gda se ohladi i tije biskvit, zvadite ga van. Zdaj je cajt iti slagat kolač. Pripravite si neku desku ili tacnu na teru denite žuti biskvit. Onda ga dobre premažite s domaćim sljivovim pekmezem. Če nemate sljivov pekmez, morate nucati nekakav drugi. Pazite kak mažete pekmez, ke nete sve posebi namazali. Onda na pekmez denite černi biskvit i iste ga dobre premažite. Sve skup dobre popravite i na koncu na vrh denite žuti biskvit. Cijeli kolač dobre poštabajte štap cukarem. Kak je lijepi kolač ispal. Biserka je tak vesela. U prodaji je knjiga Babičini recepti babice Đurđe. Knjigu je napisao njezin unuk Mario Krog. Ljudi, naručite već danas ovu kuharicu sa tradicijskim obiteljskim receptima na preko 200 stranica. Knjiga je dostupna na web shopu
Instagramu i Facebook stranicama Babice. Produkcija je tu. Ne propustite jedinstvenu priliku za divnu knjigu po cijeni od samo 20 eura. Dostava je besplatna putem Box Now paketomata na više od 400 lokacija diljem Hrvatske. Ne brinite, Box Now paketi stižu k vama istoga dana na području grada Zagreba, a sljedećeg dana na području cijele Hrvatske. Pokupite svoj paket kada vam odgovara 24 sata svaki dan u tjednu. A onda nam je babica Biserka ispripovedala još jednu pripovest. Pri hajdekima se od navek mesarile po zime, a za mesaru se je trebale furtneka ispeći. Sikakvih kolačekov se je tu trebale najti, povedala je Biserki svekerva Marija. A gda se pajcek zaklal, trebale je razrezati špek. Poseb se trebale odvojiti sale i narezati na mjenše komade, ter su se zacvrli. Jedan vekši rangljek se sve skup dele i cijele vrijeme miješale. Onda ih je trebale dobre posoliti i hlejati jedan lonček mlijeka. Gda se čvrčki poljehko cvereju, čas je da si težaki i male vinčeka popijeju. Živeli! A onda se kotl s čvrčkima dene jedna glavica luka. I tak se to stihoga cvera i miješa. Gda su gotovi i lijepe se zažarili, treba ih precediti i male stisnuti. Biserka veli da čverčke ne smete preveć stisnuti za kram pogačice. Tije receptu joj je iste svekerva Marija povjedala, a najbitnejše je da se čverčki dobre ohladiju. Ohlajene čvrčke onda treba se mljeti na flajš mašinu. Juj, tu vam dobro dojde da vam nehći pomore. Gda ste si pririhtali sve kredu, morate iti delat kram pogačice. Jednu šalicu pripravite si oko 1 deci toploga mljekeca. Pa razdrobite kocku friškega kvasa. Onda nutru denite 1 žlicu cukara i sve dobre zmiješajte. Na koncu denite šalicu na tople meste da se kvasek zdigne jedno 10 do 15 minuta. Za te vrijeme vekšu zdelu zasipljete oko 8 zdjega glatke pšenične melje. Na sredini napravite male meste i hlijete zdignuti kvas. Onda nutru zasipljete male bibera i sve skup dobre posolite. Zdaj je cajt da nutru djevate tople mlijeke. Male po male dok po ljehku zamesavate glatke tijeste. Tijeste tak duge mjesite dok vam se ne počne odvajati od zdele. Na koncu ga oblikujete i zagladite, zvadite van na stoljnak na terom ste prije disipali male melje i dobre ga umjesite. Tijeste dobre razvaljate. Na njega onda treba namazati zmlijete čvrčke. Sve lijepe razmažite po cijelom tijestu i onda preklapajte kak pisme, gore pa dolje, lijeve i desne. Tijeste vam se zdaj treba počivati oko 20 minuta. Onda ga treba pak dobro razvaljati. Složiti kak pisme i pustiti da si počine još 20 minuta.
To djelate sve skup 4 put, kaj vam buju se pogačice bolj listale. Zadnji put razvaljajte tijeste i zemite jednu kupicu i režite vam pogačice. Kruge djevate pripravljeni protlin. Denite peć vrući rolj na 180 jedno 20 minut. Gda se spečeju, morate ih mam iti jest. A Biserka je pripravila puni stol jela za sve goste i težake teri su došli. Jetrica na saft žganci, restani krumpjer, devenice, zelje, pečene svinske mese, kram pogačice, štruklji, joj, puni stol svega. Svi su srećni da moraju sprobati Biserkine delicije. Jedva su dočakali probati čvrčke teri su prav slani. Mamsi moraju za njimi potirati i male spiti. Sim skup živeli! A onda su jedva dočakali da moraju koštati i fini kolač od ulja. Saki si je moral zajeti jedan komadek. Veliju da boljši kolač nisu nigdar jeli. A na stolu se našle i orehnjače i finih perkih keksov. Juj, kak se fine zgledi, a vi počakajte kaj bom vam recepte naškrabala, kaj vi morate mamiti peć. Da bi na
U prodaji je knjiga Babičini recepti babice Đurđe. Knjigu je napisao njezin unuk Mario Krog. Ljudi, naručite već danas ovu kuharicu sa tradicijskim obiteljskim receptima na preko 200 stranica. Knjiga je dostupna na web shopu, Instagramu i Facebook stranicama Babice. Produkcija je tu. Ne propustite jedinstvenu priliku za divnu knjigu po cijeni od samo 20 eura. Dostava je besplatna putem Box Now paketomata na više od 400 lokacija diljem Hrvatske. Ne brinite, Box Now paketi stižu k vama istoga dana na području grada Zagreba, a sljedećeg dana na području cijele Hrvatske. Pokupite svoj paket kada vam odgovara 24 sata svaki dan u tjednu.